Hello, hello. Kan lo le le ta. Le ve chu hey door le farm lama kal mai JCB lấy lại te kha ka han en phota alai time te kha kat la hol no bo ni ko hi a thawak lem lo ni ho wen chu tầm ngon mày acak kan ya baya micak alza rem Philip em lụ về cho nên mình ra thì căn lẩu xoay ngắm mồm thì starter khai hết kìa 40 feet hay layer leghorn hole hay starter này starter hay sáng bé khát hi sáng hi rất thum sông ngõ này bé khát mình hi mo cho nên grower hi hay tu na put pe lai ma so hei grow la ni le ta hei le khon le layer ho chopik o hei sang hi le som thum be khat chonin headline a purple rong hi hei phase 1 phase 1 ni hei phase 1 ho hi sang khat zakwa som riat chonin a to bera khoi phase 2 ho kha hey phase 2 brown hi mo hey sang khat zakwa som ngo ban ni lo chin che the ma sira heng ron ta lang thong mo chuanin hemi broiler ho cho hi aman za thi nya kala lo ti lan kha alarm chi lo dewa la i aman hi la boy deuh lek han ti la siam that le tu nia khang neu te ani wang khanin aman za thi tu na ri tak chuanin azat tu tak hi kan la ron tar chuak thei lawa tian ambek sang hi kan lo tilang ri meanga tak in hey finisher te starter pre-starter ti stock po tam chai hi tuna kan dorom hi den thar ania den thar mo se bul chi kha to pa po han tanon da lang tho tura ngai la non da lang tho do na ting vel te chu chumo ting khan he stock po atam cha to nin tuna kan na lai hi chu hi den thar Mosia agency bulchia kha ania ta hianin 0.1 mol pui anla tia veng chen khatan la deurewa chuwan jonin he dam vai va kon ti te chon pui luang mol ti ho te khatlam ta na lei du tan he Mosia agency building khane chu bula chuan Ebenezer MIZO feeds distributor lo oma ta hian he stock po atam chuan khit lai hi che theinan MVI side office lui khania GIG inon tlan pel tha anga ilo tlan tha zelanga Mosia agency bulchia khan hi lom don tani chuanin cho nên sáng te ania ar cho hi angi khopa ma poi hei a thau pha kung
tikhanin farm lama kan lo let le to anga tuna chuanin video ma sa khanin zo na kha tama chuan chuanin tun video hianin karon soi fiele zoi zoi don ani ola hey MIZO feeds te hianin ta chi pa le sa te ka hian integration farming hi kan kalpuya video ma sa po kan lo she to nga kan lo en le chuanin integration farming kan ti hian om jebera chuanin heng farmer te le MIZO feeds te hi anei tu in trom kan ni tila she thiam ol berin rin oma broiler farming lama hianin abikin Mizoram hi ma kan son mo em broiler breed tha lak lu konga emo hemi farming management shim lama hianin MIZO te hi kan la hnu ful deuh nen farm lian pui hei sang thum atanga sang li chuang vul thei farm po hianin profit thatak mulam ai hianin loss sang te hi an nei le thina hemi sutkian tum hianin farmer te ma khongai chung MIZO feeds integration farming hi ti ania chuanin MIZO feeds integration farming hnuai hianin broiler brand po khoi emolaya broiler breed sakle aman khloma piang lamei lovin hemi cop 430y breed tiktak te chau hi kan la lu thina chu main in farming management thazok te kalpui dan training te pek thina nia chuanin broiler management lama mithiam teron chungin Mizoram practice na chang kan la share da tuklo hemi vaccine chung chang te bo video ma sa hanin vaccination lampang te po kanon ti to khamo khang ang te kha kan han kalpui thina farm management le farm practice thazok te zirtira training te hemi mai thina ni awangin farmer te profit thatak te an nei ve thei to in kan sia kan lom he bokani ole khati sung khatun tum video tan chon dong dile phot ri mai se clear tu te comment nama khanin zo na le ar enkol dal aging nge kan kal do na ti te kha kan share tu te kal comment lama khanin min no ti sak veleng no soi sak veleng ti chuanin khoi takin subscribe le kan video te kha min no like sak ula chuanin subscriber te po tan pun chau zel thei nan ma min no la pui turin an nge le ngal bok cheu ni Mizoram feeds ala MIZO feeds clear tu te zong in survive ang chan effect ole